Be the could get Pablo so for chow. Miss Monte Masena means stay back. Miss Remo. Miss Remo. My any pabone for Magana for ni be more che. Papa ya maye na ye hunu. A guy ya ya sapon ye krano maybe can't want some waha. Menkasao. A dana ye kona. Bibu Florence me respect any pa. Me say dana ye ya sapon ye na obi friend keke. And na mommy phone freezy was ye me phone ye hame. Na msa do perform for Florence na me pay for 17. Ba almost 200 million. E hona na mtisik adana na mtisika to bi man. E dia bone na me ye ya ubetia me soka. Ma ye o papa na wo yi mi ama. Ade na se me e na me sa besu dia wo ho. Se ma ye ne papa enzo so ye me bone, wo de bone atua me ka, wo de bone atua me ka. Ye ntia me were ho de ma wo a ma ye o papa na me do. Me do wo na ma ye o papa na wo de bone atua me ka ne se. Enti me Florence ameti he. E kwa me hu se wo do me no. E kwa ya me hu se wo do me no. Enye se sabo ma me do wo. E do wo da bi kuma me ni pa nya wo dia. E ye wade de kwa me ni pa ye fi akoma me ni pa. Makoma broken heart ate me. Na wo ja me. Abusa Bishop Daniel Kojo OBINIM says sabre die aware na woni na yire Florence OBINIM etimu no opagana fo chew opana asore ma chew se asore ma no ma ne kwan na won stay back kakra osi woni aware na emom no won stay back into etie ne OBINIM eken a ye beka se o call for separation ya sabre die mi na me no ka se ene ye dwoda se won call ya na wo buso a wo boabo ne nema na wo kire se akwakopie mu e wo trasakwa ho and wakakoto a danya a sum $4,000 I ho and a wakakos na busia was it all fan palano and canoe enco and ye na our jay and a wojai and as I say and I am Yamano is sitting and I know eka say Florence OBINIM so ababonti abe ni kunano a munchemu and I made ever soon message so next subscriber to so edemame and waka is what the girl no ever come are too much to it what the girl on the camera send a ben upload meeting for the first person yeah was a pedicure can never say free and shankumono acid. I was a Saba Kaya 2 weeks ago, and a Bishop Daniel Kojo OBINIM, Ebejina na sorry danka krakei, and a sorry domo the woman will catch a Ghana for, and then a sorry menina, in fact, will see Sudia. Set a sumner workam, ye ninty, yen just our portion, no, a franco to social media. Ya na watch say, Senya Mitsun suffer or no Bishop Daniel Kojo OBINIM. Nas would didn't quite was as soon as for me, Nanya Mitsun suffer manepa. Ni wo no e ho tutu ye na yi yori ni bibia de eye ne ma odi o mabasa asi so ene na asore ma ofo mo abro so family no wo mo pe ene wo na yi no so tumi na ire ba na oba betena se bi keke na busia sa asem ya Bishop Daniel Kojo OBINIM be koka ye ene ebeto media ne so Ghana fo amfa ne ho anche no kra ne titru ene tim legal wife fo ene Kojo OBINIM chi do so odi no se ne age na ne ebe wo Womo sheda esopad Bishop Daniel Kojo OBINIM ye pa ekeka ensem ede che no na eno ana Bishop Daniel Kojo OBINIM esan ba ye eye ya wode atwam yi wona asori dem hokro na en wo se Ghana fo we de adwobrɛw wo se sa brɛ de ne yam hyehye no ne yam hyehye no ne wo na asɛm na wo kan ne wo a wo ba hu ayam hyehye ne hyehye ne wo se wo hwɛ sa brɛ bebia na yere nam agora ne yiri edia woda din dwene ho de ne sesu na no wodwene ho yi a na China yam hyehye woda wona kokramache no wokoda wontimi ne fi se empenefo kwa se chemoyonko na mincho ne subai wo se sa brede ayonkofo bia ne yere Florence OBINIM ede ne ho apako bo wo mo no ama wo suro ede ma ne yere no wo suro so ede ma wo no akasa ne kra wo chenanko bebi ko ne yere na yakasa ene Bishop Daniel OBINIM ene yo no akasa mo wote we ni din enhyeda nya deda e wo manga ne wo se ne yere Florence OBINIM ya wo nimu ni o ware na ka de fe ne se namfo samo de nanka wo mpe ene nka na yere no wo frifia wo ba asori ofi asori o ko studio ofri studio wo ne ma eno an na busua ka de fe ne se ayonkosam de nanka na yere nim nanso woni ne nansen aba besua na yere ne so ene nanfosam de won fa anya hwe to the sense won no a wo ye kunu eye tire wo fie no
wo tu na yere no fukwan bia so a wontie ama wo ka kire na yere no se wo hu se wo kwa akoye music video bi na wadi kan ho video no ho popoye e wo TikTok ya ye wo no ene osebo the Zara man na eye na wo besre na yere na parachew se wo sebo de woni obi e wo ga na ha bia be video na enye wo sebo fi so wo sebo we ase na di wo sebo ne honam se wo de asemato wo no kodwo obinim ya wo ye Florence obinim ni kuno eso pense wo ne na yere ada eti senka wo po obi na ye video a enye wo bi a wo ne wo kuno e wo asem eti wo do mesrew twaso na nka po bufufo na enye wo se na ye hwere nim ka che ni play enye play fa se wo no de e music video e na wo ye enti waka so be no eno an wo be ni music video na en wo be na eno ana bishop na obinim se oba me ware no enye onu ni enti na sade a betwe me ho ware ni kakra na busia ye nko se bishop na obinim ba ye ba enwaye a Florence obinim so de amane kunu na kwa koti Florence obinim oye ni papa o oye ni papa but ode ne ho ko bon krofo bi no mi yam start se eye de ehyehyeme da be kura na mbeka one osebo Zara man ho asem no da be empanifo no ma julim na da be for Michael man panifo na so panifo no Papa cho means rebese abosumi no be 2 months ni wo be 2 months ni 2 months. me pam cho empanifo no da be na mbeka mommy ne osebo Zara man ho asem no be 2 months wo okay Fana me kan no wa ha. Okay na mu nyina mo wa ha. Yes. Okay. Oko yese oni ni koye video a 3 months. obeka kire me kra me say hani me srew. Papa no osebo Zara man I respect him. Ono so dressing nice na ho ya me fe nice man. But me bu no. Me si obi a ne ho ya me fe bia me timi nkasa nanim. Ono no ho ya me fe me bu ne pa but Kameti me twa video bebre ama osebo Zara man but na ho ofenti ene ne respect amoma na dress intimi ntwa video ma no sebi mo fa nche me mimi hu se ho nya fe ne nkoyi a meke kama adwena kire ho ba ho ofa na ese mayere mommy kura ba ye me ka chen se hani me serew osebo Zara man what ya to me so kura wo Ghana ha se me ne yira yire ada ti me serew video na wo person ne ye no kufo bebre wo ko fori mu nyina wo ho esa na na kwese wo support ne se de ode to me so na yire No correct. no correct me serew menya nye video no comedy kan hu ba ku bia ene ye TikTok na ni try I think so na ya sekura na ya se ne ko ho ti mesrew say video pa na pese mu try ye official video ene ne nye mesrew na me wo Florence obinim no obi a wayi nanim se wo Florence no sebi o kan ho asembone a ompe wasma wota wo no me matwe me ho ayede me pese be ya de be ye wo Florence ya se me de me ho akobọ wotamfo menim se mote ase a Yes. because I respect you. Me kan wenti o ka kire me so no de ni music video na no ye to be hwese no waye ifuro no nyame anim ni me yem hye me se Florence nim na mfo semu but baby a namfofo twetwe ne ye den so when we say Bishop Crama na any option say ko for mu nyina wo ho ko for our creating industry mu a say we ya de yi pa Ghana for penasem it will probably na twa video and e ka ko for ko no kwa be recommend e the amount o say na we ne ka kire ne say o me de e music video na na wo twa e so be ko so na wo twa so say mu aye na etimi free ne yire mu ba aye no e na e pem no ho e no ho say me yire enye onu ni na penifo say ayonko boni wo yi ese wo brapa na enafofo bi a na yere de ne ho abọ wo mu no eno na ema na yere esuban esensente ne ho a eno wodi kotodwogu fom a wo sere se sa bredi abro sofo ma ne kwan na aware na wo no ne yere te ase na wo kohu oba no wabusua ho ekoye oba no ho ade de ma abusua na wansere abro sofo ansa no koye oba no ho ade no ana sa be na abro so sorry ne mai wo
na abo because obinim say o yeah or starting ministry no ko nanim kakra ansa na obeware na that's no na abo so for ho but once na abo so for ansa na okwakoye oba ne ho de nemu o pese onya separation free ne no ho de wentimi ansa akwa busua ne ho akwa separation no nemu abro so for okay since so na ye the family a oni ho a wo mo hwe na twinse ne wo de kotoje gu form stress e o mo ma ne kwan na wonko enko separation as every day e trasako e na wo kotena nti we asa be bom na ne nkrofo take me no be de kotoje pablo so for chew me sermonte mase na me stay back me seremo mayeni pa bonefo magana fo ni bi mo che papa ya maye nyina ye nhunu eda ye koya osapon yie kura no me be kan ho asem wo ha menkasa o eda na ye kona bibu Florence o me respect ne pa me se eda na ye koya osapon yie na obi friend keke na mommy phone freezy was ye me phone yi ha me na am say do perform for Florence na me pay for 17 ba almost 200 million e ho na me tisik adana na me tisik ato obi ma no adana enti I say mam fancy Yes. mam fancy na I love her but nkofu nhunu enti ha e kwan ho Osi ma men papa me nyina pintin wo ma ti me nyina pintin but mesremo abrosofo ene Ghana fo ne madofo nyina still ewiase nyina madofo nyina no pese me kire say still I love you me yemodea why ubia me yemodea asam na mabie ma no aka kire mo no me di nyankopon hata sori pa ocho me de me papa Jesus pa ocho mesremo me de won konkon so pa ocho se okote se obi ka na bonten tantan a wo na kirekire mu yeye den Chire no. mesremo na bonten so fo no mi go so kasa menye papa emma wo mo mi kutanti mbone ma wo mo menye ba wo de wo se meye papa ye den te mesremo kire wo mo se wo na wo te dem ho e na wo te de na papa na ye den Ka. bishop OBINIM ka injiro OBINIM ka wo na wo te wo etade no omuntie wo de no omutie kakra bi ketuwa bi na omenya omohwe no eti wo kire mu na nipa no wonte ase anu wa ye den wajai na de obeye no wa ye ne ho amen Amen. enu nti na me se me stay back me nya repeat that semen stay back minimi say bebre adwen akote asem na se semen stay back na bibi ya Florence OBINIM a minya aso okrom ha aya fa hye wutirim se me kase aware no so menye den Unjai. eno de fa hye wutirim se menye but I'm stay back me no kase ye enre ye makoto dan e wo trazako $400,000 enre ya emonsem enre ya ti ba Monday e wo se me tuko ho papa one nkola no na ekọ menko na me ekọ esrew meti me de oyere asofom e wo dem waka ntam se awale jaye de enye den Ma waji. ema ma adwene mu but I want to stay Back. tina me se no me chinchin ye no ti ba Monday metu akọ na mifiri wa batema sole akra na makukuma se sa ho ana
mabefie abehwe me family no me ma no de minimum suban minim say me ma no de ombedi machi akọ because nkola no omodome ma me but minim de meka ekura me force wo no me stay with the mother na menya me peace of mind me serem me de nyame din pa mo chew se mo dwen me ho de a anya sa ekum nipa montemase wontemase a ewo ho mesi eyeden Ekum nipa. because many foreigners will be in one year bepem ne momfa cheme se mo mi so tia yes ye me na me ha no me kan so bia no no na ni slim course sabi okoye kese a eye me OBINIM me na me ha no momfa cheme o nanim koye fefefe na nanim koye tan a eye OBINIM na e ha no ma me ne kasa kura na ne kasa no e bi kura na I say ne ra ho a mami na ninje means OBINIM na yede Hanon. chese bibia OBINIM nyame nkonkono hata suru nim say ye ka memma omo ye best man in marriage me say Ghana ye pe 1 to 5 me one of them. I'm telling you. A member me a good husband 1 to 5 Ghana me one of them. Me nyema obimu ewa bonten a mo am yema mo no momfa me saa na won so wo dem wa me nyema wo no efri na kwa wu beti meja ya asole no na watena fie efise me nyema wo tiawa esrew wo de wo hu se me nyema wa tena fie Emma asole ni biu me pa wo chewa udi ohun me telephone call kura kate no efise me nipa bonefo ma wo ohun se OBINIM na ekasa pe me frɛ wa kate line emfa me call me nipa bonefo ma wo na omo de omo hu se me nipa papa ma wo mo no me nkoso anya papa ma wo mo amen muntie asma me ken me say ka enkoto media no so my audio 14 minutes be ama Florence OBINIM enye last month enye 2 months me ye man be say 5 months ni my audio be ama Florence OBINIM me say on send me koma Lady Mercy na wo Spain na wo hwe ye man no wa bloche me say on send koma no say enye record say me gina baby nka Florence OBINIM hu asem bone da me say on store on the phone so if you say oba me life mu no onye nipa bonefo maame nemo diama me kase nyina ayetenti am yam hyehye me ne say omo ode ne ho akobọ wo mo no me suro wo mo wo say from mo say Team legal wife we are sure minim say omo de a mabobo di ni dada enye omu nyina because utie bi mu kasa kra threaten na eba me so ti me pa mo chew mi di nyame di nsremo me pa mo chew me mani susawai me mani sua first born 18 years second born 16 angel ketwa 12 years omu susua monsere kwantenten mame ene Florence OBINIM monsere kwantenten ma no nyentimi hwe nkwala no na adwendwen ne to onye den mesere mo me pesa me kasa be ye tenten because omo kasa wa bonten no omo nim the deep inside men so benya magwen se be kasa bibia chire mu da because menya akwala me de ma wale sembe ye den Batudwa. ebe ba bonten
menye akwala me de ma wale sembe ba bonten Enta busia ye papa Bishop dan OBINIM training nsemu sei na wona de srede eto Ghana fo ni wo kire se ne yire na wo ware no no enye sa wo ba no e na wonim de sesei no e na o ene ma mi video bi etwa bu na Ghana fo se video yi de eye response pa e na wo de ma ne kuna wo kire se wo no de se wo ba wiase wo be obi papa obeyi ni yem nyina de nipa ne papa na nipa ne se wo de boni etua ne ka wo se emfa ne ho se woti wey wo beka se wo no wanya broken heart o se da bi no de wiase oba yi ne botai na ni so de hunu nyina ene se wo beka wo strike me mu a eye heaven eye Christopher nyina efi edi abone na me ye ya ku betua me so ka ma ye o papa na wo yi mi ama ane na se me ena me sa besu di awerɛhoɔ sɛ ma ye ne papa enzo so aye me bone wo de bone atua me ka ade bone atua me ka ye ntia me werɛho de ma wo a ma ye o papa na me dɔ na ma ye o papa na wo de bone atua me ka ne sɛ enti me Florence ameti he ekwa me hu sɛ wo dɔ me no ekwa ya me hu sɛ wo dɔ me no enye sɛ sabo ma me dɔ wo ede wo da bi koma no ye nipa nya wo dia eye awurade de fa me nipa ye fi akoma me nipa makoma broken heart ate na wo ya me me o ba sere me se me broken heart ate me ada broken heart be chima na je se Nyankopon yi niema me do obi no ja na broken heart nche me da nipa kwan me bobo ya papa Bishop Daniel Kojo obi de mochira sa brede wo se me yem hyehye no pa yi na penfo se me odi ahede ba fie no no ene de wansema eba fie Ghana fo se asemi nyina ne fare bai ene nsemu a Bishop Daniel Kojo obi nim ekokan senka wanka sa nsemu na anka Ghana fo nyini se asemi ba bedru ha na so busia ne nyina mu no Bishop Daniel Kojo obi nim wa ba beka ne hawo ya wo fam a wo kyerese sa brede esantim legal wife omdo ho agye ntokwanim na net abusia setim legal wife onzo so mu a ene Kojo mi ensem obeti won asom no enti one person obeti sa ansem ni nyina no na wo kyerese sa brede wa twe ne ho kakra wo gya fiere dia ma na yere ne enkwala no se wo muntenam no ono so nkobɔ ne sese wo trasako na wonya na somdwe se ne be ya wo kyena ko na yere Florence hukotia Ghana fo emi bisa na se wo ne ho fi se ne ekoso ise anhwe yie na bibi ekoto oba ne pe Ghana fo beka se na Bishop Daniel Kojo OBINIM na ayenanse a oba yi omo kyerɛ se wasesa ne house ne ade omo se wo yesa e de please ne ko no so se ne ka ne ne tibia no wo se wo do no sa won kan kyerɛ oba ne so won konkɔ yɛ hwin se ne busua de bia ensem no aba abedure no na me de aba beso mo no message se obi ja wo comment no e wo comment section ho e de ma Ghana fo bi e kyerɛ se Bishop Daniel Kojo OBINIM e kwan ya na wo de na yere fa so no enye kwan pa ebi so e kyerɛ se esanse sa brede wa ba ye edom wani na edom so wo mani sane oso takrache na Kojo OBINIM so wonye ni paketo o Ghana ha ye bekoso wa renim bia no eya na wo mo e party senka ne na e koso da de lumba gusu woni na ware mu ni fie no ye hu ni se ya e bia na ka ne e koso nka ankoso nti we ya aba bontin sesa no wo mo wo so mo ni Kojo OBINIM e kasa wo mo wo so woni na yere e kasa no we be bie kwan na to ho ama wo mo tinya bo apuna busua na kasa ama se bibi kwa na enne ye wo busua no mu a womatimi ade atoye amadin aba na busia eye nhwe se bekwa kodu ba bia beka se awaregya ye no na akwakoba no na so Ghana fo bi so kyerɛ se we die kwayo mu na musi dia se aware no jaya na Kojo OBINIM pese wo dia na so wontimi emu enka no kwen se ne tie bia no gidi se won so wo nsemi bu ho adwenkyerɛ besre se obija e comment section ho e dia ma me all the social media handles too much gh wo subscribe like ya share na people so we be share makra